جناب مسلم بن عقیل حضرتن چونکہ ون دیار ینائی ون عہدہ ینائی ون یزید سند غلبہ کوفس مز گھنائی کوفس اوتام باسان شاید یہ گھس غلبہ امام حسین علیہ السلام تو چونکہ غلبہ گھس سن حکومت یہ حضرت سن اس لیے یمن اس باسان عہدہ تہ ملان دیار تہ ملان باقی چیز تہ ملان یتس کالس اس آماد کوف اس کالس حالات باسان کہ یزید ہیکہ غلبہ کرت کوفس پہ اس کوف آماد امام حسین علیہ السلام سن بابت و چونکہ یم سات ابن زیاد سند مکر ست ابن زیاد دارالامارس مز وارد گو تو تم غلبہ کور ہمن طور فکر کہ نہ یہ ہیک نہ حضرت سن حکومت قائم گھت کی یہ گئی ون یزید سن حکومت بس یہ جناب مسلم بن عقیل تمس برو کن حالات گژھان تبدیل یم نام اوتان حضرتن دریافت کرمت یعنی حضرت نش وتمت تمن نامن ہند صحت وچ توتان جناب مسلم بن عقیلن چونکہ ون اس ابن زیاد سن غلبہ گھنے سوری کوف آو جناب مسلم بن عقیلس برو کن کرک بیعت حضرت امام حسین علیہ السلام سند بابت جناب مسلم بن عقیلن لیوکھ تصدیق نام امام حسین علیہ السلام کہ آپ یت کن یمن نامن مز لکھنہ آمت کوفس مز حالات تتھے کن یہ لوک مسلمان پیاران حضرت کران تشریف یہ نام درامت کوف مز یعنی یہ نام دراو عمر سعد ملعونن کور دارالامارہس پہ قبض حالات بدلے اکہ گئی جناب مسلم بن عقیلس یا دیارو بابت یا پونسو بابت یا عہد بابت یا خوف یا حالاتن ہند خوف اکہ تنہا تراوان یوت تنہا کہ امام سن سفیر گر پتہ گر پھیران کھانا جناب مسلم بن عقیلس جائے دیوان کم مسلمان کان نام نہاد پنس پانس ونن وول مومنہ نماز پرن وول شب نماز آسیا ام سات پران یم سات ٹھک ٹھک آسیس گژھان جناب مسلم بن عقیل سن مگر یہ شب نماز پرن وول اس نا امہ خاطر تیار جناب مسلم بن عقیلس دی گرس من جائے مختصرن کر عرض زیادہ گھن تفصیلس مز کی تان اخ ضعیفہ سندی جائے روٹ پناہ جناب مسلم بن عقیلن ام سندی فرزندن کر خیانت واتنون شش عمر ابن زیادن ملعونن سوز ہتھیار بند پن لشکر سوزن جناب مسلم گرفتار کرنے بابت حضرت آئی گرفتار کرنے جناب ہانی بن عروہ آئی گرفتار کرنے چونکہ جنگ پیوک کرن زخمی گئی کال پٹھے اس کوف کن گلین پھیران اور یور پھیران تھکمت تشن ام پتہ پیوک جنگ کرن تشنگی گئی زیادہ زخمی گئی مختصراً کر عرض عمر سعدن ملعونن یم سات جناب مسلم بن عقیل سند قتلک حکم دیت ام پتہ ونس ژےٚ ما چھے کانٛہہ ٲخری خواہش ونس مےٚ چھِ کینٛہہ ؤصیت کرٕنۍ جناب مسلم بن عقیلن فرمونس مےٚ چھِ کینٛہہ ؤصیت کرٕنۍ عمر سعدس ونس ابن زیادن گژھ أمۍ سٕنٛز ؤصیت بوز جناب مسلم بن عقیلن کٔر ؤصیت ووٚنُس بہٕ چھُس کینٛہہ قرض دار گوٚمُت کوفس منٛز میٲنۍ زِرا کٕنۍزیو میون سامان کٕنۍزیو میون قرض وٲلۍزیو آزاداران امام حسین دوٚیِم یہ کہ میٲنِس مولاس میٲنِس حسینس سوٗزِو شیٚش مےٚ ییٚمہِ ساتہٕ یورٕ تصدیٖق نامہٕ سوٗز تمہِ ساتہٕ ٲسۍ کوفس منٛز حالات بدل مےٚ چھُ تٔمِس آلو کوٚرمُت ؤلِو أنِو تشریٖف کوفہٕ کُن میٲنِس مولاس میٲنِس حسینس سوٗزِو شیٚش تٔمِس ؤنۍزیو مُسلِمن ووٚننَے مُسلِم بن عقیلن ووٚننَے کوف کُن ییٖزیو نہٕ وۄنۍ کوف روٗز نہٕ وۄنۍ سۄ جاے کوفہٕ چھُ وۄنۍ تُہنٛدِ خوٗنہٕ باپتھ تشنہٕ کوفہٕ چھُ تُہنٛدِ خوٗنہٕ باپتھ تشنہٕ مدیٖنہٕ نیٖرزیو واپس
یا مکہ نیزو واپس تشریف کوفہ ییزو نہ ترٛیٚیِم یُس امام جناب مسلم بن عقیل یُس ابن زیادس ملعونس کُن رخ کٔرِتھ فرمٲیش چھُ کران ووٚننس بہٕ چھُس تشنہٕ بہٕ چھُس رات پٮ۪ٹھ خستہٕ بہٕ چھُس زخمی کٲنٛسہِ کر تہٕ حُکم مےٚ چاہے ہا ترٛیش جناب مسلم بن عقیلن روٚٹ ترٛیشہِ بانہٕ حضرت اوٚنُکھ ترٛیشہِ بانہٕ یژھُن دہانہِ مُبارکس برونٛہہ کُن اَنُن ترٛیش چٮ۪نہٕ باپتھ دہانہِ مُبارکُک زخم گوٚو تازٕ اَمہِ منٛز ووٚتھ خوٗن سُہ گوٚو خوٗن جٲری گٔژھِتھ اَتھ آبہٕ بانَس منٛز یہِ آب گوٚو نجس جناب مسلمن ترٛوو یہِ آبہٕ بانہٕ پتھر پننِس پانس ووٚنُن پانا شاید چھُ یِہوے مُقدر کہ پننِس جدس رسوٗلِ خۄدا صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ کرکھ مُلاقات تشنہٕ حالتس منٛز شاید شہادتٕچ فضیٖلت چھِ أتھۍ منٛز کہ تشنگی ہندس حالتس منٛز کر پننِس بٔڑۍ بابس سۭتۍ مُلاقات آزاداران امام حسین امہِ پتہٕ آو جناب مسلم دارالعمارہ پٮ۪ٹھ دٲرِتھ دِنہٕ جناب مسلم سٕنٛدِ روحن کوٚر پرواز سرِ مُبارک آو جُدا کرنہٕ اکھ قٲفلہ درٛاو سفرٕ باپتھ مکہٕ کُن اڑٕ وتہِ گوٚژھ مُلاقات امام حسین علیہ السلام سٕنٛدِس قٲفلس سۭتۍ یہِ آو برونٛہہ کُن حضرتن بوٗز کوفُک قٲفلہٕ چھُ پکان حضرتن کوٚر یِمن سۭتۍ مُلاقات امہِ پتہٕ فرمونکھ ؤنۍتو مےٚ کوفٕچ حالت کیٛاہ چھِ یِم چھِ ودا عرض کران یبنہ رسول اللہ واپس پھیٖرِو تۄہہِ اگر قصد چھُو کوٚرمُت کوفہٕ مہٕ گٔژھِو واپس پھیٖرِو بہران چھِنہٕ وننس جناب مسلم سٕنٛز حالت چھِنہٕ بہران وننس امہِ پتہٕ کٔر فرمٲیش امام حسین علیہ السلامن میٲنِس بٲیِس مسلم سٕنٛز ما چھو کانٛہہ خبرا بس ییٚمہِ ساتہٕ حضرتن یہِ فرموو یِمن گوٚو چشمو منٛز اوٚش جٲری زار چھُ ودان عرض کوٚرہس گُلہِ گٔنڈِتھ یبنہ رسول اللہ چٲنِس سفیٖرس چٲنِس بٲیِس سٕنٛز حالت کیٛاہ وَنو غریٖبی ہِنٛدِس حالتس منٛز تنہٲیی ہِنٛدِس حالتس منٛز آو قتل کرنہٕ قتل کٔرِتھ آو تٔمۍ سُنٛد سر جُدا کرنہٕ نیزل پٮ۪ٹھ آو تٔمۍ سُنٛد سر بُلنٛد کرنہٕ سُے آو کوف کٮ۪ن بازرن منٛز پھِرونہٕ کوف کٮ۪ن گٔلین منٛز پھِرونہٕ امام حسین علیہ السلام چھُ زار ودان بس یہِ زار ؤدِتھ روٚٹ امام حسین علیہ السلامن پنُن حال امہِ پتہٕ کیٛاہ کرِ امام حسین گوٚو خیمس منٛز خیمہٕ گاہس منٛز گوٚو جناب مسلم سٕنٛدِس عیالس کوٚرُن آلو امہِ پتہٕ رٔٹِن جناب مسلم سٕنٛدۍ یِم لۄکٕٹۍ تازٕ یتیٖم رٔٹِن یِمن لٲجِن ہمدردی کرٕنۍ یِمن لٲجِن شفقت کرٕنۍ گاہے چھُکھ بوسہٕ دِوان گاہے چھُکھ اَتھٕ پھِروان امہِ پتہٕ رٔٹٕن جناب مسلم سٕنٛز لۄکٕٹ کوٗر یہِ تازٕ یتیٖم رٔٹٕن پننٮ۪ن زانوے مُبارکن پٮ۪ٹھ ووٚننس کوٗرِ ژٕ گٔیکھ یتیٖم کوٗرِ ژٕ چون بابہٕ مسلم آو شہیٖد کرنہٕ مگر یہِ نہٕ ژٕ پنُن پان یتیٖم زانکھ ژےٚ چھی نا بابہٕ حسین زندے گاہے چھُس یپٲرۍ بوسہٕ دِوان گاہے چھُس یپٲرۍ بوسہٕ دِوان گاہے چھُس اوٚش وۄتھراوان دپان چھُس پرواے بٔرزن حسین چھُنا زندٕ یہِ نہٕ ژٕ یتیٖمی ہُنٛد غم برکھ یہِ نہٕ یتیٖمی ہُنٛد پرواے برکھ بس آزاداران امام حسین تُہنٛز زحمت کر ییٚتھی تمام اکھ سلامہ کرٕ أمِس حسین علیہ السلام سٕنٛزِ اتھ یتیٖم پروری ونوس سلام ٲسۍ نے اتھ یتیٖم پروری یِمن یتیٖمن ہُنٛد چھی خیال اما اے حسین ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ شہیٖد گوٚو چانٮ۪ن یتیٖمن اوس نہٕ کانٛہہ اوٚش وۄتھراوَن وول چانٮ۪ن یتیٖمن اوس نہٕ کانٛہہ بوسہٕ کرن وول چانٮ۪ن یتیٖمن اوس نہٕ کانٛہہ حال رٹن وول آزاداران امام حسین یُس حسین یتیٖم پروری کران یتیٖمن ونان غم بٔرزیو نہٕ حسین چھُ زندے تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن کورٮ۪ن سۭتۍ کیٛاہ آو کرنہٕ اکھ رٲوی ونان شامہِ غریٖبا ییٚمہِ ساتہٕ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تہٕ اصحابِ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بے کفنہٕ دفن ڈولان چھِ زمیٖنہِ کربلاہس پٮ۪ٹھ بیمار امامس علاوٕ بیمارِ کربلاہس علاوٕ چھُنہٕ کانٛہہ جوان مردا اتھ خیمس منٛز مےٚ وٕچھ اکھ کوٗرا دٔدمٕتۍ جامہٕ ہٮ۪تھ امہِ خیمہٕ گاہ منٛزٕ دور تُلان قتل گاہ کُن گژھان بہٕ گوٚوُس برونٛہہ کُن مےٚ پرُژھ أکِس یہِ کۄس کم سِن کوٗرا چھِ ییٚمہِ سٕنٛدٮ۪ن جامن نارا چھُ ییٚمہِ سٕنٛدٮ۪ن گوشن خوٗن چھُ وسان أمۍ ووٚننم یہِ چھُ حسین سٕنٛز مظلوٗم یتیٖم یہِ چھِ سُکینا یہِ گٔے دوران قتل گاہ کُن بہٕ چھَس پتہٕ پکان کیٛاہ چھُ ونان یہِ رٲوی دپان بہٕ چھَس پتہٕ پکان تانۍ وٲژ أکِس بے سر بدنس کوٚرُن نالہٕ مُتا بدنس کوٚرُن نالہٕ مُتا اتھ چھِ زار ودان
تانہِ آو شُمر ملوٗن أمسٕے کورِ پتہٕ پتہٕ تٲزیانہٕ ہٮ۪تھ یوٚژھُن یہِ کوٗر أمۍ بدنہٕ نِش جُدا کَرُن جناب سُکینہ چھَنہٕ اَتھ بدنَس ترٛاوان دَپان تِتھَے کٔنۍ چھُنہٕ یہِ بدن پنٛنہِ اَتھ کورِ ترٛاوان أمِس کَم سٕنٛدِ کورِ ترٛاوان أمۍ کٔر سخ جُستجوٗ یہِ بدن چھُنہٕ اَمہِ نِش جُدا گژھان یہِ کوٗر چھَنہٕ اَمہِ بدنہٕ نِش جُدا گژھان اَمہِ پتہٕ یوٚژھ أمۍ شُمرن ملعوٗنن تٲزیانہٕ تُلُن جناب سُکینہس لایُن یان یہِ تٲزیانہٕ تُل أمۍ بدنن ترٛٲو پنٕنۍ یہِ کوٗر یَلہٕ جناب سُکینہ ؤژھ تھوٚد زار وَدان رٲوی وَنان تانۍ آیہِ جناب زینب رٔٹٕن جناب سُکینہ نالہٕ مَتہِ گاہے چھَس اوٚش وۄتھراوان گاہے چھَس مستس فش دِوان گاہے چھَس گرد وۄتھراوان گاہے چھَس رۄخسارن بوسہٕ دِوان اَمہِ پتہٕ ووٚننس اکھ سوالا تُہنٛز زحمت تمام ووٚننس کوٗر ژےٚ کِتھ کٔنۍ پرزٕنوتھن پنُن بابہٕ چٲنِس بابہٕ سٕنٛدِس بدنس نَے چھُنہٕ سرٕے اِنسان چھُ پرزٕناونہٕ یِوان سرٕ سۭتۍ چٲنِس بابہٕ سُنٛد سر چھُ لوٗکہِ نیزن پٮ۪ٹھ چٲنِس بابہٕ سٕنٛدِس بدنس چھُنہٕ سرٕے ووٚننس پۄپھٕ دِدِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اَکہِ خیمہٕ منٛز بیٚیہِ خیمس منٛز دورناونہٕ آے ییٚمہِ ساتہٕ سانٮ۪ن خیمن نار دِنہٕ آو ییٚمہِ ساتہٕ سانٮ۪ن جامن نار دِنہٕ آو ییٚمہِ ساتہٕ گوشوارٕ چھِنہٕ آے ییٚمہِ ساتہٕ تٲزیانہٕ لاینہٕ آے بہٕ آیس پننِس بابس ژھانڈنہِ یتھ قتل گاہس منٛز چھَس گتھ دِوان پننِس بابس ژھانڈنہٕ باپتھ یا کُنے جایہِ چھُم نہٕ اَتھِ یِوان تانۍ گوٚو بابہٕ سٕنٛدِ بدنہٕ منٛز صدا اِلیا یا سُکینہ کتہِ چھکھ ژھانڈان پننِس بابس وَلہٕ چون بابہٕ چون پارٕ بابہٕ چھُ یہِ کیٛاہ مےٚ کفنہٕ دفن ڈولان